Ngeguai ke wawayan rasa ram di dunia. Nia walau makau tan besar, san mula bagi nyeruna. Ati jadi mamupan mati dan siau-siau suami makai Quran an besumpah mengilegau berjanji jamau Tuhan laju ngirau tiga tuyuk ludan guai wawa jejamau sibu sual hubungan makau lagi antara mawat makau hitungan masalah dan belanja. Kak puas segisilan tas laju ngemiak cidau tiga mangam miasakan atika ulur parau. Kak jarang setumbukan pikiran jadi dedau kesama sebilengan nganupuk segala kambau. Jadikan pengalaman guai wawai ngelingau jahal gamdang sumanan nan ingat di supah gamwau. Lah dapat sedilengan hati ingat dan lupa tikahlah kau omongan ngan wibawa kam terjaga.